Long live, long live. Borok Tupa long live. Long live, long live. Human script Wngnai. Wngnai. Human script Wngnai. Wngnai. Hai ka Choba Cholinai. Cholinai. Human script Wngnai. Wngnai. Hai ka Choba Cholika. Cholika. Hai ka Choba Cholika. Sini matai sul. Kemana Kiriya, kiriya. Sini matai sul. Kemana kiriya. Kiriya. Ini protest kom ta haina sungjoto na sega je prahastini borok te surana organization ok sung gedengma salrongai roman script no te sung movement khai dongo sung recently nukha je jini chief minister manik saha bokaisa statement roman script no accept khaina maya hanai cbs board as well as sungno go tbs board jini demand dongo je gedengma salrongai ni tsf ni sung roman script kok borok subject ko implement ngthang hanai sung demand khaiga sung government of sung approach khaika sung recently press review khaika haifana tasuk jora mungsa respond krai sung nogo sung totally nogo je negligence government hoite sung no sak naya khaijak mani omong ka sung borok no back khaimani ya omochini rights sung no maronai tani hamala sung jotoni siga 99% kok borok speaking people demand khaige je roman script ne kok borok subject ko implement ngthang hanai only few percent de kaisa angke sung nai ni chief minister boni je sak bai teng se bo kok borok maya bo bahai ke demand khaima kha je bengali script no implement ngani hanai oro sung 99% kok borok speaking people je sung bengali script no sung demand khaigra ya bo bahai ke kaisa statement romaka bengali script no implement khanya hanai sung disrespect khaya bengali script no sung joto language no respect khaiga haifanam sini suitability ni bagai sini borok rok sini student rok borok ni kaham ni bagai sung kok borok no roman script bai sung omono sini demand tabok sung nai ne ke sung mia foreign sing movement sung start khaisa kha nirok bundu joto no khana besaram gan simi sini divisional committee rok borok movement khaika ini oro town committee rok initiative bagai movement chengja kha sung kha khaiga sung buskango tebe movement sung che prahaste ganangai sung pirnai amo simi ya sini movement simi tongla government hoite mungsa respond kre ingke sung nangka ke sung stride bida khoknai amo sini kaisa step kotor najak ni sung kha khaiga che prahaste ni borok bu sung no chubanai te support khainai ang student rok no specially koinai amo sung nirok ni bagai fight khai tongo nirok ni rights nirok roman script by most kan nirok buskango phaidi jotonon na sung welcome khaiga tani hamale nirok loge kre ingke sung tsf sung front banner rok anytime ready haifana sung student rok no koinai nirok ready tongdi phaidi chini loge ro phaidi sung kha khaiga chini demand nirok loge tong khangke te ki prahastini bukung barano ang kobok jaga nirok loge tong khangke chini demand sung kha ga sung manai hinai sung je mansak sung tsf ningai sung sakranai government sung ringthang ringyathang chini movement tini mia ne simne sung changja kha sung cheng na thangnai Ni kono memorandum re nam hairok to tong tini memorandum tini le krai tani hamale sung recently bundo khana chini opposition leader Mr. Animes Yorma MLA bobo thangai rokha inke aro clearly nukja ge tatu jora mungsa respond krai boni bagai sung memorandum simi rogai sung amo siring kha tongnai sung amo decision nakha sung chin movement sung cheng na tongo mu tabok bo government hoite mungsa respond krai inke sini movement kotor na akongnai nangka ke sung state wide sung stride akongnai amo chini koimung tongnai kha khaiga jotono logero nai hne aja tini ko koita jara no oro movement khanya sung tabok to tero borok phaitong kho sung nai singjak sini president phaitong kho boni bagai bo phaiga ke sung discuss khainai bosok jara movement sung amo continue khainai nin mungkhe Hamalu Jamatia General Secretary Tripura Student Federation